I don't think it's something that's supposed to exist. Yeah. This is my holistic opinion. Yeah. And I still wish you can ubize nami. Sibekela. Some. Yeah, usibali wami uNjomane ubize umbekela sikhulume neutrally. Yeah. Sikhulume sithinte something. Masikhuluma sithinte. Yeah. Yabo singakhulumi lokho kufuna ukuzwiwa yizwe. Justify. Yeah, sikhulume sithinte sithi nangu one. Yeah. Ake sime kulo one iqala sizosuqeda. Nangu two ake sime. I respect them. I have friends abaphila who chose their life. Yeah, I respect them. But the bayazi kahle ukuthi angihlangani. Angihlangani nje. Angihlangani ngokwenkolo yakhona, angihlangani nangezenzo, angihlangani nangayonke. Kodwa umuntu mayeyikhethele. Then kufanele ngimhloniphe. But mina ngokwami uma ngathiwa akuhambe kushawe imithetho bengiyothi ngelilanga ayikibuki imithetho ekhuluma ngalokho ngoba kukhona abantu abenza izinto ezingalungile bezenze beshawe imvelo bese beshintsha bese bethi basebela. Ngiyamxolela umuntu othe ephuma nje iswini sika mama wakhe waphume njalo. Yeah, kodwa khona abantu abenza izinto ezimbi izinto bathwala babulala abantu benza zonke izinto badla ama drugs badayisa ama drugs babulala abanampo osenzomeyo nje ukube kuthiwa sinikwe thina because enye izinto leyo scheme ofana abantu beyazi thina we have more intelligence than the intelligence services lezo amadoda insizwe la ngeke kubulawa umuntu ungazi ukuthi ubulawa uba iphoyisa linga investigator for life but thina siyazi thina hlale sazi thina. That's why with the zero budget we can do this. Uyabo so ke isi lena eyabantu abathandana ngobulilo obufanayo mina angihambisani nayo angiyithandi angifuni ukuyithanda but angicabanga ukuthi into ehambelana nento kufanele ngabe iyenzeka ngoba into abanye abantu abayipracticeayo abangayona ngempela bakhona okumbona ayabona lona noma ungamzami noma ungamchatha noma ungifaka intelezi ngeke kwenzeke lutho kodwa bakhona abayipracticeayo for certain ambitions like ukudayisa ama drugs so that bezoba ne-access kulezi imali zaphesheya bezokwazi ukuthi kwenziwe izinto zama drugs ngoba bahlala bahamba ngamajet angaseshwa bahamba ngeimoto ezinkulu ezingaseshwa nani because baphusha lezi zinto lezi. Intel yami ithi nge-50 bonke siyavota ngithi hambani ke niyovota ufike ungene eboxini uvotele lokho ukuvotelayo bese ubuya uzoba umuntu wenkosi. Ngoba iyona kuphela into ebonakalayo eyiproof ubukhosi buyisiqinisekiso sokuthi uNkulunkulu ukhona. Ubobona ngoba izinto eziqala ubukhosi ayipheli zihamba kancane iyona real life leyo iyona impilo yangempela leyo. Uyabona nje izinto njengoba lokhu naba khona bobaba lokhu nazalwa nje niyasebenza senisebenza 35 years kodwa nigwiliki kodwa kuyaphileka. Laba bagwilikile banazi izingane kodwa bafana nabangenazo ngoba uNkulunkulu akasona isiphukuphuku akayifuni uNkulunkulu into enamanga phakathi akakhohliseki uyasikhohlisa thina uma phambi kwethu ukhulume yonke imilingo uNkulunkulu athi ngizokubamba ezingane uma phela letho ikhuluma phambi kwabantu ungumfundisi uyiphile egcekeni asibone ngezingane phela ukuthi ngempela lento sitshela yonke asiyenze into oyitshela nezingane zakho. Ngisho ukuthi ke njoba ngizokhuluma la ayikho ipolitiki nami ngiyavota kodwa ayikho ipolitiki lento engiyikhulumayo sifuna sesibonile phela ngaba kusikho ukuhlakanipha wemadoda ngaba kusikho ukuhlakanipha ukuthi 32 years sishawa ngenduku eyodwa khona umuntu owazalwa ngo1994 useyindoda namhlanje akaza asebenza lokhu kuthiwa nje hayi khululeka kusemusha usalelwe iminyaka emithathu kuthiwa hayi ngeke sokuthola umsebenzi wena yena lokho enikwe ithemba lo muntu anikwe ithemba za expire futhi umuntu ona 32 semdala kakhulu akafanele ukusebenza kuthiwe wena laba abaneminyaka emincane abasafanele ukusebenza umsebenzi awukho esisuni bakulindile nje balinde ukuthi udlule kule minyaka once wadlula bese bethi aqe awusakwazi ukusebenza usuphumile kulesi sigaba. Sabanikeza ithemba osopolitiki sabanika ithuba
sabahlonipha basibhidlizela ubukhosi babuqeda nya baphendula abakhosi bawenza izingane bayithatha amakhosi bathi ayohlala emkhandlweni bathi inkosi ayihamba yohlala emkhandlweni ifika ingahluthu bathi inkosi ayihamba yolalela abafana abangama imfino yabafana ayinambathe engasilutho nje kuthiwa inkosi ayiyolalela zona kodwa ingaphawuli uma ngempela nasi sibonelo nje ukube mina ngupresident wezwe womuntu omnyama oqonda ukuthi idlinza liyini kwakuyothi nje ngo1994 ngithi nina bakwaTembe vela amaPutukezi akuwona wala likhona izwe lawo amaPutukezi siyayazi into ayenze eMozambique akekho ongayazi njoba sithi abahambe nje bebuyele eMozambique sifuna beyolungisa umonakalo owadalwa amaPutukezi ngo1994 nje kwavotwa ngomhla ka27 April angithi mina ngomhla ka28 ngangizothi engananka amadlinza yini enye efunakalayo nanka amadlinza kusho ukuthi le ndawo yakwaTembe phela simple yini enzima bafethu uhulumeni ani kunamadlinza into ongeke ukwazi ukuyiphikisa ukuba inkosi ikhomba nje izwe nje amahlathi angenalutho ngabe sithi inkosi ifuna nje umhlaba nanka amadlinza amakhosi ayesikelana ngemfula nginesiqiniseko ukuthi lapho kunamadlinza khona uma ungathi uhamba ibangana kunomfula mhlamba iwona mngcele wenkosi ke loyo angiyazi le ndawo ngiyaqala ukufika kuyona angiyazi le ndawo echazwa inkosi kodwa amakhosi ayesikelana ngeintaba nangemfula uzothola nanka amadlinza kwaTembe amakhosi amadala uzothi uyahamba mhlamba amakhilomitha u15 nanka umfula liphela lapho ke izwe la kwaTembe mina ngangiyovela ngenze njalo bafuna ukufrustrate inkosi uyazi ngabe izinto inkosi yesizwe uma uyobikela uhulumeni into uhulumeni akayi ukuthi ukulalela ukukusiza ukulalela ukuza ukuthi lenkingi ingakanani angakwenza kanjani ukuthi ngale nkingi oyilethe kuyothi ucela emxazulele akuxazulele angakwenza kanjani ukuthi uphathwe ikhanda kakhulu unjengana amaphoyisa amsana amaphoyisa unjengana amaphoyisa makushawa thina makushawa abafazi basibopha makushawa indoda bafike belalele uchaze uzoxoyisa ngathi ugaya makinana sithi lisuka nje iphoyisa libe lifaka ibhende emlonyeni wena kodwa indoda uzongazishawa manje uhulumeni unjalo kusesizwe ufuna ulethe inkinga kuwe kuze inkinga zakhazazi hayi ukuthi ufuna ukuyilungisa ufuna ukuphathisa ngekhanda ngento osuyilethe wena kade engayazi yena so ke ingakho ke kusukela manje mina ngizosebenzisa uNkulunkulu ukulwela amakhosi ukuthi ekugcineni amakhosi nina abantu bamakhosi ngelinye ilanga nivele nithatha isinqumo sokuthi nonke nina niphethwe amakhosi aniyo khethweni hayi kulolo lizayo hambani enkethweni kuloko hambana ngifuna ukuthiwa ngiyakuvimba abantu abafuna uba amakhansela boze bengizonde lapho kodwa inkosi yesizwe ngiyafunga uNkulunkulu mangisaphila eminyakeni eyishumi kusuka manje sizofika isikhathi la khona engiyobe senginihambe nonke amakhosi lapho eniyovele nithathe khona isinqumo ninabantu abangaphezulu ka15 million okusho ukuthi ningakwazi ukuyikhandela wena ugovernment la kwaZulu ningakwazi ukuvele nisuke ngelina ngithi cha bonke abethu abantu laba basihloniphayo ngoba bakhona phela inkosi njengoba amakhosi amadala ebuza azala inkosi bakhona abanumzana la abazalwa ngabanumzana ababengawahlonipha amakhosi azalayo so vele bazosiphikisa laba ababuza ukuthi yini umsebenzi wenkosi asinandaba nalapho asinamsebenzi sizoyizala izingane siyifundise njengoba senza ama boot camps nje sifundisa izingane ezizokwazi ukuthi indaba ezitha umsebenzi wakho ukubusa kuphela ayikho enye into okufanele uyenzele umuntu yitho okufanele senzele wena yitho ufuna silethe inkomo sizokhanda uZulu kusuka manje sizokhanda uZulu understand lokho inkosi umsebenzi wayo obengazi ukuthi yini umsebenzi wenkosi ukuvuka ekseni igeze ibukele ihlahla zayo ibukele zonke izinto mayizwe ukuthi yakhathala ingene endlini ilale ivuswa inkosi ngabantu esangweni bethu abantu ndaba ezitha bayethe ngendlela enikhuleka ngayo bethi iyabheka inkosi esangweni ifica amadoda amahlanu yonke indoda nendoda iphethe imbuzi akukho lutho bazothi nje cha sizokhonzela imsamo yakithi
sizokhonzela imsamo okhokho bethu bayethembeka kulesi sihlalo ngakho thina njengoba siyinzalo yamadoda athembeka kulesi sihlalo sizoyikhonzela ukuthi uma kukhona amaphushana awukhokho bethu abawenza sicela ukuhlambuluka uNkulunkulu lo yena Ngihambe nikelela lamadoda aseNigeria ifunela imali la nithi nitshela ukuthi khona uJesu ozoqhamuka kwenye indawo akho Jesu ozoqhamuka kwenye indawo la uNkulunkulu uJesu mayekhona kulabo abakhoza uJesu mayekhona uyoqhamuka through inkosi ngeke ezeze kuwe direct ubani uyabona ingandoni iBhayibheli leli linoJesu phakathi lithi uNkulunkulu nguye owabeka amakhosi singamakholwa kanjani pho mase sizophinde siyiphikise thina singamakholwa kanjani mase sophinde thina siyiphikise sithi hayi inkosi yokwenzani leyo mina ngiya kuJesu engani uJesu wayinkosi ngokusho kwena ngithi uthi indlela ebheke eNkulunkulu idlula kubani indlela ke thina yala kwaTembe ke thina idlula kunangu kunayo inkosi nangu kuNkulunkulu ke manifuna ukumbona uma insizwa lezi ezisencane mazingayigalela u10 years zenze lento engisho ukuthi nje mawunamasentshanyana noma uno200 rand ufika ukuthi nje enkosini hayi ngizokhonza Nkosi uthatha imali uyibeke emsamo ungazi lutho ungakwazi ukubonga okhokho bakho ubani bathi ibeke nje emsamo bese uthi nina bakwaGumede bophakathwayo bomnguni ngisahambisana ku200 rand enkosini ngiyokhonza bese ubuka ukuthi kuzokwenzekana empilweni yakho ubone ngeke ugwilike uzoba nempilo ukugwilika ukuphila abantu abagwilikile abaphili ukugwilika ukuphila bangaki igwile seyifile nanku niyangwilikile niyaphila niyajaha ukugwilika niyajaha ukugwilika wena Phakile Mthakathi ngicela le video lekufikela kuwe la ukhona ke manje isiZulu angisazi ukusikhuluma but ngizosikhuluma kancane umfazi wami wase South Africa uyakhala ke manje mina nizingane zayi3 mina naye uyakhala ke manje ufuna support nimsupporta njani ubuye eMozambique uyakhala ke manje awunitshele lapha phela thina ama foreigner noma ngathi ngenyanga 1000 siyayithatha basho nina amfuni ukusebenza hayi ukuthi thina simakwerekwere siyazi ukuthi simakwerekwere basht kumele muyazi lento leyo ukuthi thina siyakwazi ukuthi kunokuhlupheka la emhlabeni masingafika siqashiwe lapha bathi no ngenyanga 1000 siyayithatha basho umuntu oseSouth Africa uzomtshela lo mlungu ukuthi no hayi le mali le niyenza nge 1 day nithengise insangu uyabona uhambe kusuku ubambe enkuzi thina siyenze lento le thina masifikile la eSouth Africa siyashaya ispan umlungu ajabule ene sinipha ukusebenza because sisuka kude sifuna imali sifuna ukusupport okay ningani zingane zami zeyi3 South Africans mele niyenza njani manje umfazi wami uyakhala le ene support uyajabula ngesupport yami seniyenza njani ke manje ene hakusiyimi kuphela baningi abantu bane izingane la eSouth Africa banizingane la eLukhuze